خاتون گلجان دم باش سپاس تو میوانا رو داوی دم باش سرچوا گلک سپاس ایجا از باورم تو لجهه کنفرانس احمد خانه لو ما بجلو برگ کردی گلکی جوانجی تو درکتی بله آواکرنا کمیسیونه دخوازم جو پارتیا و دست بکم و 4 اندام ده هبن کینه او اندام چوا استنه گشتم اندام کمیسیونه کول پارلمانتوی ده دست بکار ببه دم پارتی 4 اندام دبن و بلی کریه دیار کریه او اندام کینه سردا سهوپنج کس هبون و دمه ما دیار کربی هجمارا دمه جی هنگا 3 بو نه درکتیه 4 پشت درکتی 4 ما هج نه دیار کریه ده کرد ناوا یعنی کردن اندام دم پارتیه ده ناوا کمیسیونه ده جپارا و ده جه بگرن چند کرد بن yani her hünzanın dem sivane ki ve proliye, prbaveriye, pernasname heye jiber ku ben sivana deme da kijan nasname, kijan ol, kijan baveri haben gore ve perrengi eme derinin hole. Elbette kurci cihbigirin. خاتون گلجان ترجیه کاتیه دست نشان کردن کد نوابه کمیسیونه ده جکوما اندامان دوی او قصرجه کرد هبن جنابا پارتیین جودا نه تشتکی اوسانه درکتیه هوله باشه مکانیزما دابشکرنا کرسیین کمیسیونه چاوا بویه یعنی لسر چه بنگهه بو هر پارتیه که افقاس هجمار هاتیه دیار کرن اره گوره هجمارا پارلمانتر بن سیوانا پارلمانتوی دا جه دیگرن گوره و هجمار کفش کرنه جبرویه که هر زده او AKP'ye şunda CHP'ye dem o MHP'de hindizanın o partiye hem bejin komevan tune benji hene avcı serna ve vanji de kesek ve komisyone da CHP girdi. Yani temsiliyeta her partiye TCHP بگیرد بن سیوانا و کمیسیونه دا باشه نهایی پارتی دبیجه از بجدار نابم دوی کمیسیونه دا و تا بنا بجداری و هجمار داده که با 47 اندامان ده هر 47 بمینه یانجی هر پارتیه که اندامان زیده بکه حتی به 51 نها سروی آگاهی ما پتشتکی تونه ای partiye گوتی هم بشتار نابن اما ای روشوندا بلکه اکنا بن از ویجی نزانم جه ای partiye te kesek ve derece بگیره از ویجی نزانم هاجامن پتونه مخابن کنگی هون وقت دم پارتی هون ناو اندام خواه را دستی سروکاتیا پرلمانتوی بکن demek nezda مگر رایا گشتی جی پارو کرد روزك دبا دروج جبركو حتى بنشمي درفت هيا اري كان جي هون راد سبكن لا يا راستيجي demek nezda te nav gel çapemeniye ben parwa kirin dema nav bigehen meclise te gel çapemeniye je nav ben parwa kirin بله نه از نکارم جبوا روزه که آن دیرو که باشه بودم پارتی د دست نشان کردن ناو اندام خوا و چل برچاوان در باز کریه یعنی کسین همو حقوقینه یان چاوا مهش کاجی اینان زمان سیوانه دم پارتی هنزانن سیوانه که پر رنگیه پر اولیه پر باوریه جبرویه که حقوق ناسی گرجه بگیرن کردجی گرجه بگیرن کسایتجی گرجه بگیرن هم برچاو بگیرن گوره و حرکت کن چونکه هم تزانون کو پرسکرکا کردنه نه پرسکرکا گلی کردنه پرسکرکا همه اولو باوری گلی ترکیه ده حتی روزا پنجشنبه دوی ناو بین رادس کردن کنگی پک آنینا کمیسیون تراغ هاندن
کمیسیون گره دمک نیست دست به خبات خوابی که گره مروی جی بین زمان راستی جی بچه گرانه جی سردا کتن 35 کس تبشتر بن شوندا هجمار هات زیاده کرن ام هوی تکین که یعنی دمک نیست دادم دست گره خبات کمیسیون به دست بکرن چون که هم چاوه گل ترکیه هم چاوه گل کرد چاوه گل کردستان بنداوی کمیسیونه دکار کمیسیون چه با یکم کاری احتمال که کو طبق دست به خبات خواکتن یعنی کاروبار کمیسیون ما وقت دم پارتی گره کمیسیون چرا وش خبات بمشینی ما پارو کریه راستی جی هنچ تزانن کو پرسکرکا گل کرد سر آخا باکور کردستان جی دمک درجه دومه هم آلیه ناسنامه و آلیه چانده و آنیه زمانه و پرسکرکی هری مازن هنه جی هر تمام تینن زمان برقدانه که مازن جی درکتیه هوله لبله تنه یه زمان خود خازه یه ناسنامه خود خازه جی هاتنه بنچاف کرن هاتنه گرتن هاتنه کوچبر کرن جبروی اکی گره دملدست کمیسیون جبو بنگه ها زاگونه بنگه ها ماکه زاگونه آوا بکه حواله میه گرتگه دا گرک دملدست بین بردان حواله میه کوچبرکری گره بین سر آخا خوا جیان آخا بردوام تکن دیسان دزانن کو اوا چند دومن نم سر شهرداری ام قایم ته آبتن گره دملدست او قایم بین کشاندن او اراده گل جاره دیبه در کوته هوله او اراده گل باجار خو نافچه خو روا ببتن باشه ده بحثا سامان دمه دا جبو سیاست دموکراتیک و وکی بله کرم بکه وکی سیاست دموکراتیک به مشاندن گره بنگه هک به آوا کرن سیاست ایک جیت نه او کمیسیون پیشنیار ما او کو کمیسیون بنوی داجی هبن او جه بگیرن چه و هم دبیشن هن تزانم کو پرسکرکا ترکیه پر زیده پر کوره او ام تخازن کو پارتی سیاسی بلی پارتی سیاسی سازی سیویل درنک جنان جوانان دیسای اولان باوریان yani kijan Türkiye kijan gel jiyana haber devam dike kijan xabat meşandın gere hamı ve bin ve komisyon eda bin ve sivana komisyon eda xwe bibinin o hindek tiştan peşniyar bikin hindek rapor an bidene komisyone o komisyon jî bingeheke awake ku ji bo zagone ji bo make zagone ve tişteke erini derkevte aha yani wal hevkiriya li ser durskirina wan lijnan yan jiwan komisyonen biçûkirî دناوی کمیسیون کودپیک وره؟ نه متن پیشنیاری خواه گلوان پارواگیریه نرین آوان چیه؟ آلیه دن وکا آک پارتی وکا مهپی رازی نویه که؟ yani jibo komisyonu xo AKP u MHP amade ye hünji tuzanın hünji ne bu lejneyendin yen kud de çerçeveye ve komisyonu da jibo bu lejneyendin hiç tiştek parvane kirine gelme başa خاتون گلجان te بحثا چند مجاران کر کو پیوسته کمیسیون کار لسر بکه لوکه دم پارتی او پیشنیازن کو آماده کریه او خشتیا کو آماده کریه یکم کار کو هنه داخواز جه بکنج کمیسیونه کو پک بینه چیه komisyon gere binge siyaset o demokratik ava biketir. Gere raporu xwe demildes ava bike o gehinte asleke jore wekî xebata siyaset o demokratik em bikarin li Türkiye'de bimeşînin. Ya duyemin hevalê me girtîgehan da hezaran hevalê me niha girtîgehan da ne o hindekê wan jî nexweşiyê giran jiyan dikin. Ew heval gere demildes bên berdan. Dîsa şaredariyê me qayyum hatine ser şaredariyan gere ew qayyuman baş vekeşin û gel bajarê xwe bi xwe bimeşînitin. Dîsa ser qanûnê Türkiye ser huquqa Türkiye hindekê masî hene gere demildes ji bo guhertina wê xebatekê bingehî bê ava kirin. Deshalata vê komisyonê çi ye? Heta çi astekî xwedî deshalat e?
yani do komisyon eğer bu xazı ku ji bo binge heke mazın tıkarı xebatê xwe bimeşîne em vê bîr û baweriyê dane hejmar jî hatiye zêdekirin em vê jî êrînî dikin hindî ku hejmar zêde bi tê temsîliyet jî vê derê ew qas zêde bi hindî ku hejmar zêde bi temsîliyet zêde bi tê ew pirsgirêk jî yani awayekê dîsîplînî awayekê ciddî derkewin holê. gelekî spas bo te Gulcan Kaçmaz Parlamentara Dem Partiya Wanê ji bazî de ji agirî tu mêvana me bûyî tu gelekî bi xêr hatî.